Yaga edain Brianna ikan ang kualak jirik kana testimony kan kabungan Jesus Christ di marmij rora ko jari lorang keneliktada. Ikar ped lo kabungin jen yeneo ikar ajari ikar peptais ke ikar rali tokau iyer. Jadi ene pen ngan armit ngan jalai kan mol ngayer ikar rik ngan rito lo juan kabung. Ak ngan nga ikar katak olep jabot ikar talm jarim olep rani kar ridi ji jejo korek jari pentan lewau parang macar kemar jari panran jirik kan jirik ikar eng jage lo borwa kemen ken remol ijala ke Jesus Christ jari lo mor et pin mioran lalin ekar mor ngan kwal ngan kuj elemenat mor ngan parjeplak ngan ipenait parang wat ekar kajudak kabungan ijala ke Jesus Christ ekar engtan kan jere wiko ekar kaboji juan yali marang ermereo ain wade ngai mor ekar ngan goj balewan ijala ke bogin mormon juan boga mol par juan kalmor kan Jesus Christ et kataking nga elemena lori Jesus Christ goj balewan ijala meneo kana ke ikar jar in kachito gibnani ngai mol ikar jab bog juan ian eo 11 bulang jedar mitra lamanak bolen ngai jarin kachito kan juan men ani jenet walak nga in wat juan angel init bog juan pijen jala ke meneo mol ak nga ikar jab bog juan ian ain wat meneo ak awalep ian ngai ridi jarga ke ijeng jage aineman imana jirik kan jirik ekar jibanga ngan jala ke bogin mormon Bible eo remol kana ke rit kataking nga elemena mor ilo juan yal emanana paraimat ijala ke Joseph Smith juan rekana nanani ekar kalit ngan ko jabalak tak kabungan Jesus Christ ngan malin ijala meneo kana ke ekar ridi bogin mormon ekar ukati bog juan wak cincitop ko jar ke meneo remol ilugun manana ngan kualak testimony al ngan komyang kana ke elugun awrak nga kana ke gospel et peripet morio et periperi on gospel eo jibanga ngan eng jage manana jab mijak lo lalin kana ke jeri ene warmen ko relugun ka mijak an wat tari nai nangin med kana ke ijala men gen ijeng jage manana inai naman ibamen gen eletan nejim Jesus Christ komolo amen.